Okay guys, mari na mina loko nsimbi ne hi wona nkarhi wa ku ni mi update nakambe lowani. Loko a tshamini guys a chava coronavirus ni vona vuvabyi lebyi va byi vitanaka Fanta Viras lebyi se already byi nga dlaya n'wanuna wun'we a China. Munhu wun'we u fini hikwalaho ka vuvabyi lebyi Fanta Viras. Vuvabyi lebyiwani guys i vuvabyi lebyi byi tikomba ku nga ri byi yo creatiwa kumbexani ku grupana kumbexani ku lwela ku wina America. Loko mina ni langutisini ni nga tivi ku mavonelo ya n'wina ku ta va mavonelo ya njhani. Machina ma tikomba yi nga ri leswi nga endla ku ri va khosa ngopfu vuvabyi lebyiwani timhaka ta ku lwela misava loko mina ni langutini. Mara laniwani a ni lava ku mi tivisa vuvabyi lebyi Fanta Virus. Ni vona laniwani va tsale ku man dies from Fanta Virus in China. All you need to know about the virus and how it spread and full information hinkwayo laniwani. Mara ni ta va ni kha ni mi update hi ku famba ka nkarhi hinkwaswo mi ta va mi kha mi swi kuma laha ka channel leyiwani. Se guys lexi ni nga ta mi byela xona i ku hi nga byi nyazi vuvabyi lebyiya bya coronavirus hi ku sweswiwani hi lexi ngungumani xin'wana va xi vitanaka Fanta Virus lexi tikombaka ku nga ri na xona xi ta ku moxeni. So a hi ti hlayiseni ya mahlweni hi ndlela yaliya hi ti hlayisisa hi swona hi nga heli matimba guys. Vutomi bya ha ri kona, xikwembu xa swi tiva ku ri xi endla yini hi nkarhi wa xona. Xi tiva leswi xikwembu hi xo xi nga pulana swilo ku sukusela khale ku ri hi nkarhi wa so ku ta va na xa so n'wina mi khongelaku guys loko ku ri ku tikereke va mi yimisa tikerekeni ku fana na hina Sunday va nga hi tlherisa va ku vanhu lava nga kerekeni se va tele hi kombela mi tlhelela kaya. A swi vuli ku ri loko ni tlherisiwa kerekeni xikwembu a xi ni lavi ne, xikwembu xa ni lava. Ku tlherisiwa ka mina kerekeni ni fika ni nghena ndlwini ni khongela vurhongo bya mina byi kota ku va kahle. And guys loko mi khongela u nga khongeleli wena self ku ri mina a ni vi kahle. Khongela ku xikwembu ni kombela u twela u hi hlayisa hinkwenu eka vuvabyi lebyi coronavirus na vuvabyi bya Fanta Virus lebyi hi byi vonaka byi nga wu ngheneni. Hi nga tivi ku sweswiwani ku ta bya yini vuvabyi, hi nga tivi kumbexana ku ta va na changani virus, hi nga tivi guys. So ti hlayiseni mi ya mahlweni. Loko mi nghena tixopeni ku na lava vakani vo loko va nghena tixopeni vona hi ku va tlakulela tinsimbi. Munhu loyi a sprayaka laha xopeni i munhu wa xisati, i vona hi ku tlakulela tinsimbi munhu wa xinuna wala ku spreadiwa. So please guys pfumelelani vanhu lava ve le tixopeni laha hi nghenaka kona va mi chela spray sweswiya. Lexi mi fanekelaka mi nga xi pfumeleli leswiya swo mi ta nyikiwa timask hi vanhu lava mi va kumaka mapatwini n'wina mi nga na timovha. Sweswo swi khosa rifu, so mi nga endli swo fana na sweswo mi ta tikuma mi luzi swo tala. Vanhu va luzekeriwini va dronkeka lomu magondzweni timhaka teto. So guys a ku ti hlayisiwi, un'wana na un'wana vutomi bya yena byi tiva ku lebyi vutomi bya mina loko ni fa na ha vuyi. So mi nga rivali ku subscribe guys eka Lucas.